televize Prima uvádí strašidelné příběhy. Koukněte si naše filmy a uvidíte, zapáchnete strachem. Veľká kniha příběhů. Veľká kniha hrozostrašných povídek. Dneska uvidíte hrozostrašný dům. Dům hrůzy. Všechny Prvá část. No počkejte, ešte musím zasvietiť. Konečne mám čas na nejaké čítanie. Haló? Je tu niekto? Co to je? Haló? Je tady někdo? Musím zasvítit. Hned lepší. Otvorené nebude. Co se tu děje? Ne! Musím někomu rychle zavolat. Tohle není možný. Počkej, já mám hrozostrašnou knihu. Tam mám všetky rady. Nevadí, budem čítať po tme. Takže táto kniha má... Musím konať rýchle. Pomozte mi niekto. Prosím. Prosím. Ne. Pomozte mi niekto. Výborne. Strašidelný dům. Máte... Kde to je? Kde to je? No tak. Prosím, pomôž mi. Dokonca aj tá kniha je hrozná. Musím rýchlo niečo konať. Musím skontrolovať poistky. No tak. No tak, co to nejde?
dúfam, že sa mi zase nezasnie. Si mi poistka mi je niečo v nepořádku. No tak. Co sa ešte stane? Tak v tomhleto dome je niečo v nepořádku. Musím to nájsť. Pomôž mi. Ja mám predsa priateľa ducha. Prosím, pomôž mi. Ak si tu, daj mi znamenie. No tak. Chceš ma vystrašiť? No, tak ja radšej pôjdem. Pokračovanie na budúce. Na budúce uvidíte pokračovanie. Či Gabriela zvládne strašidelný dům, alebo jej pomôže jej priateľka Aniel. Bude mocná. A či sa temné kúzlo znova vráti a už sa nebude dať zastaviť.